Ilahi anta maksudi warido khamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imami wa bil ka'bati kibti wa bil muslimin muslimat kulhum ihwani wa natawaruka bil qur'anil karimi taqarruban ilallah wa raja'an li rahmatillah wa khawfan min adzabillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila Allahin nabiyil mustafa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arba'atil khalifir rasyidin nasratina Umar Utsman Abu Bakar wa Ali radhiyallahu anhum syai'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ratisan syablu qadir jalani qadasillahu aziz syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi khususon Bapak Usman bin Kada khususon Umi Isbi Biajah Sari Aka Khalid bin Husani khususon Haji Sari binti Haji Bahas Haji Baspuah binti Bapak Haji Baing Apandi wa khususon Bapak Syed Kusnadi binti Bapak Hijamili khususon wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat il masyariqi wal magharibi ghafarullahu dzunubahum wa umwaskanahum fi paradisil jinani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu wa taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qadwa taqriyu bil qurb wa tuqabil wa tunalu bi rawaibu salawati wa yastaskilu mamu bi wajhil karim wa la kulli lamati wa nafasim ya di kulli malumilak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanalu bil qurba farju bil qurba tuqda bil wa tunalu bi rawaibu salawatim wa yastaskilu mamu bi wajhil karim wa la alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasim ya di kulli malumilak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qurba farju bil qurba wa tuqta wa tunalu salawatim wa yastaskilu mamu bi wajhil karimi wa la alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasim ya dari malumilak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatin abdan wa shifaiha wa nur absari wa idiha wa util abdani wa gida wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina bil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa idiha wa util abdani wa gida wa alihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyadil abdani wa gida wa alihi wa sallam. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya Rasulullah khudha biyadi qalat hilati adrikni as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya Rasulullah khudha biyadi qalat hilati
sayyidi ya Rasulullah ya Rasulullah khudha biyadi qalat hilati adrikni birahmatika ya rahmina itu taqarruban ila Allah ta'ala bidzikri wa syakri wa sani wa qadariya wa rifaiya wal anfasya Abdul la illallah la ilaha 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 illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la mahbuba illallah la ilaha illallah la muradda illallah la ilaha 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 illallah la hayata illallah la ilaha illallah la fa'ila illallah la ilaha illallah la nadiru illallah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa salim tabaraka wa ta'ala anil sabi rasul amin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afin wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karimika min sultanik Allahumma jalla salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil wa rasulullah Allahumma bantu lama qamal mahmud alladhi yaqitu fil awadin walahirun Allahumma ja'al wa sawaba ma qarana min kalamika al-ajiyya minas salawati wa min sa'ilat kari wal awradi ila hadrati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ilarati abi wa umi wa jadi uson ibu rama urang sadayana anu paratos katurkeun mulih ka jati mulang asal nyungkeun ku Allah Subhanahu wa taala ditempatkeun di rohna aya rahmat Allah kalayan dilapangkeun di alam barzahna kalian diampura setina segala kelapatan ya Allah khususon Bapak Usman bin Kada Bapak yang Kasmudi khususon Miis bin saya kula Khalid bin Kusadi wa khususon Bapak Hasan Kusnadi bin Jamil khususon Mama Hajiah khususon Mama Jasari bin Ibrahim bin Mama Haji Kuasi khususon Mama Haji Bas Ibu Mama Haji Bas Puah bin Mama Banyak Pandi wa khususon Waji Edeng wa khususon Pak Guru Abisaren wa khususon Mak Mimin bin Kada Mak Mimin khususon Mak Mimin bin Kada khususon Ayang Karta Manggala khususon Ayang Karta Manggala khususon para karun-karun dipun yut dipun bojo khususon kalian para ahli kubur urang saya mau hadir dina ieu makom Allah kalian nyungkeun ka Gusti nu kagungana khususon mantan di alam barzahna misi aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala kalian ku Allah Subhanahu wa taala misi pada nikmat kubur amin 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 ya rabbal alamin kalian
Gusti nyukeun ku barokahna ilmu na pakar urang sana mugi Gusti yung ridho da mesti dibankeun ngancik ka putra cucu buyutna khususna ka pribadosan aya hadir dieu nyungkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku barokah doa salawat nariyah ku barokah Fatihah ku barokah doa para guru-guru sadayana syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi Gusti sim abdi dina ngajalankeun tugas-tugas kehidupan ieu usaha di rumah tangga na sing ada sakinah wa mawaddah warahmah kalian ku Allah barizki anu barokah tur ditebihkeun tina pirang-pirang balai kalian nyungkeun ditolak bala tina sagala kadoliman kepada jalmi setan jin sareng sajabina ku Allah nyungkeun diraksa abdi sadayana ya Allah ditebihkeun tina fitnah dunia fitnah akhirat ditebihkeun tina sagala rupi permasalahan anu matak nyilakakeun ka sadaya nyungkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku barokahna tawasul ka para guru-guru ka para ahli kubur sadaya nyungkeun restuna kalian langkah sim abdi dina ngajalankeun amanah organisasi dina ngajalankeun amanah perjuangan kangge pencalonan DPRD khususna di Kabupaten nyuhunkeun direkeskeun ka Allah nu gawena melalui wasilah tawasul ka para guru-guru para sahabat para anbiya para ahli kubur Ustaz hadir Allah kalian Gusti nyungkeun pada kemudahan ya Allah kalian simpe ya bari sapoal bari pada kasabaran kalian simgering si pribadi khususna sakula besar KPNT sakula besar tim anu berjuang ke Nabi mugia mising aya ridho Allah Subhanahu wa taala mesing paring kemudahan Allah anu Maha Rahman Maha Ghafur Maha Rahim ya Allah kuy Gusti ngijabah harapang doa pisadayana ya Allah mugi Gusti mising nunjukkeun kana jalan langkah sadaya khususna mising dimudahkeun kalayan dikepeun kakiatan dina nalika nampi ujian ya Allah mutawala ya Allah ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Allahumma nurus samawati wal ardi wa kama Allahumma siwatimat Allah nur buati ya Rasulullah Allahumma ya badiya samawati wal ardi ya qayyum ya dzal jalali wal ikram Allahumma Bismillahirrahmanirrahim Madil qadim madil wajil karim wali kalimah itamati wadawatil mustajabati agilasan wal husaini min ampusilaki aini al-qurati wa nadhirim wa ilil jini wa inil insi wa jin wa syatin wa iya kadul ladina kafaru la yulikuna biabsari melama semutik wa yakuna irnahu lamajun wa ma huwa ila dhikril qur'anil karim wa mustajabu hurufil karim wa mustajabul malakim wa mustajabul qur'anil karim wa warisa Sulaiman mudah-mudah lima salam al-wadud hasil majid wa umur wa syal waqti hajati ya Allah sing ijabah Allah bisa kalayan non rupi anu parcen topokeun ku para guru-guru ka sim abdi lagi masih aya jabah Allah Subhanahu wa taala masing mati sautuk saceduh nyetuk metuk saucap nyata nyungkeun diraksa dijaring ka sing ngancik kana pribadi sim abdi khususna sakulawarga asup-asup tikatusna Sayyidina Ali teh Jamil Hamzah teh Kang Rasulullah ya Allah hadir wa razukna ilmana fi amal kasir wa rika wa siana lang toi mabar kamme gori tabi wa nasbinna kala kulli shay'in qadir wa bibni linnasi ajmain wa bibni linnasi ajmain wa bibni linnasi bain kalayan nyungkeun di kabelasasi kepada makhluk Gusti sadayana nyungkeun tumibah rabbi nyu kalayan anu dolim anu sirik-sirik nyungkeun dileuskeun dilemahkeun manahna kalayan nyung dihampunten dosa-dosana ku Allah Subhanahu wa taala wa kul jalaku azza batila innal batila kana zauqa wa nunazir minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin
wala yajid dhaimin wala yajid dhaimin wala yajid dhaimin la syara. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma kshif anna wadfa anna al bala wal ghala wal aba wa tauna wal fitana wal miana wal humum wal gumum wal guru wal jana wa syari. Ya Allah kalayan nyungkeun doa ti para guru-guru abdi sarena khususon guru dohir guru batin guru dohir khususon wa zaina jeding wa zaina ahmad wa zaina kiyanullah awang sabu jagat wa zaina kiyabudeni wa zaina khususon mamahulid balangpang wa khususon ayi cem isak jasir jamudi pa wa khususon ki ahmad gentur khususon cem dar gentur wa khususon oce Kasibuhan Darwati Klirong Jawa Tengah Kebumen wa khususon Ayam Tanjung Rabono Purwokerto wa khususon Mama Kod Agrabinta Sukamana wa khususon sadayana anu biasa disebut abdi sadayana nyungkeun dibarokahkeun diri abdi nyungkeun diraksan abdi nyungkeun dimatikeun kangge ngalaksanakeun amanah perjuangan dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalayan nyungkeun digelontorkeun pahala kamantena ubarpahna ieu doa anu abdi sadayana dipanjatkeun dina waktos ieu nyungkeun didugikeun ka sadayana bahkan muslimin muslimat di masjid di kamari. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatihi wa barakatuh. Tamat itu ya, penting ya.